HIS system nanglo la COVID vaccine ki data look such sure on the thing to change and dila tambu Google Chrome nal tura Google Chrome nal to da on so link share link diluna page ti thun legre and the username the password luer ani chulang zu ge username password lapta so re re chula phu ra dari admin ki suppose admin ki username password page tang na username password lu sign in chigra page ti thun legre and the gal the apps ki logo shur on the name na wall tracker capture lenge shur tracker capture del name gira ani del chitang ki sane gangza ga thongor ra jul laptop so so lo yudu gana so so ji sane so so ga ji laptop ji thongor the beneficiation thing testing ya ji sane the test china ani del ni ur test the test phc lani test la di so so ji settlement level re test phc level la di so so facility level ra gang di settlement che wa di so so mengang ga ji ming dir the beneficiation update you do na gang di laptop ming li wa di update clinic ki ming dira ani delang zugi system na ludu gal tangbu ko bu ko register chur bu ming da to ming du na register chur ra register che di gang settlement level la chere ani jula bu di register chi sa gyu di zugi vaccine ki program na enroll che da vaccine ki data lu di wa facility level test phc la dil cher ta thang zu register china test la name ra test name da ani register nyen chi sa gyu ming sama dil thongur andela register la nemna ani pugo je register sawa chi sa page ti thungra andela beneficiation ta tashi do shne marjina tashi che and tashi ki date of birth ti lura tashi ki date of birth suppose 2007 gi November 1st to wina andela loading automatic calculation thunligre and gender the male female kari select chi nationality ko phepa Nepali select chira beneficiation Indian do Indian select chira and the ID the automatic de la thulis ID the jumaya ko nyar de na jumaya second dose kya gal du gal ID the rang khile na de la ya pu dilam sa zero ani vaccine gi date diluna le lo chir and green book number de lo ra ni kisi kola green book number me na tongba share ra ani pheba ina de la green book number lu ere ani blood group de lo ra residential status the permanent temporary permanent in chiglura settlement name di rangshi me automatic thingligre occupation di dinan chiktamer ani susu ya laptop pu do na student la ni tel thinglir dyslexia and phone number lura phone number di 10 digit number di lur and local address di khari beneficial apati suiro na apati suichera class kesi 5 to na class 5 to luna ya jula address ne che le lo yungur 7 at new che ani ko gang la registration is completed like that ani registration complete cha zara and close session door and dj ni close chi sa da rangja ya test la research chi zara register chi san del test la tashil thungu da and the what test phc la name tang ju gi tashi di enroll share vaccine ki program nang lo and tashi la click chi dj ni gang de la tab de la the registration name ju gi covid-19 vaccine registry la di program ti tamra diladam and the program nal tashilo urtang add new china ani the enrollment ki page ti thunlira and the bulaya shamba aadhar number ta ni yuna the lukshin to gur ndi jini enroll chi sa de other programs nal vaccine registry le tu ta wo vaccine nal chu sarra vaccine registry click china ani ta de vaccine luksa ki page ti thungir ta de la vaccination date vaccination ki date ti luer ta beneficiation 2nd November la ko vaccine gaya na vaccine ki date dilu de la vaccination center call lui me government lui me private lui me yemna today me ngana lui me hoti tameche government lui na government la lu and any underlying conditions pu de la ki zia na za shimba di yu mera yuna yes chira yes lana ani di na za khari khari yu me dil til thungir condition hypertension do na hypertension click chira and dinal me gyo ya na za shimba juna ani dila others na la di na za de ming tier and the wala vaccine ki type ra vaccine ming khari rar ko vaccine ra ko bushil ra re beneficial ko vaccine ra na ko vaccine dam del batch number ki ha ko yuna thira shamba shashan ti re ani expiry date ki ha ko yun del thire and dose number ko dose thangbo re ni wore ditamer the dose thangbo ina thangbo ditam and is this last dose le da ni kisi last ina yes chershima no tier ta ko tan dose ni kya hoina and the last dose mara no tier and the wala automatic khare the next dose ki date
thunli next the dose de la kya we due date thunli re the one vaccination status the automatic thunli kisi the dose thangbu chukbu na ani last dose me na de la partially len thunli kisi dose ni ka gya na fully len thunli ra and the one unvaccinated reasons like this kisi vaccine kap che gya me na ra and the gang the detail the samo che mar ra detail che ma che date the chupu kyang ra so vaccine the report recording chiko ki date the chupu ti and wala de la reason the tishane tour reason de la drop down like thunli ra dinan chikta mer kisi vaccine che gya me na gang vaccine date da nu che ma thi ra reason na chikta mer reason nal che me na others nal che shemba de bula reason sangma do jur reason di che ani di che na complete ne mer complete ra complete chupu nem shen tour complete chupu nem na anti che ya pugu de che next kisi ya pugu de la khap thang bu de la adverse reaction to you na de la ne mer add new chera and de la program stage la adverse event notification la dur and the report is the pensation ko khap thang bu de tari ni la gera tari ni la gena suppose tari sums la reaction le na tari sum safe chi and de la ko adverse reaction to salir the adverse reaction the serious or non serious re serious na yes chira and serious khar khar hi men sangma de thulir kisi serious me na non serious chupo na non serious click china non serious khar khar hi me thulir ra and then click share bin headache da fever do na khar khar hi me tik chira myalgia you na tik chi inde wala kisi dinal me gyo na others nal ti ra and kisi ya de zo reaction de khare to ni char kisi ya so possible reason do sam gyo na dinal chine do vaccine detail din samani ni kyang sara automatic thunation complete nemer incomplete kisi ya next dose kyang na complete chupun nem shan tir kisi ya pet ko bu shamba sa gyang na complete and exit nem shan tir ra and thana pugu de ji mo thuni gyang na complete chupun nem ra and the length 100 plus add china and vaccine new de kyang sa yur vaccination de nem na ta vaccine new de supposed to ni sargul gyang na safe chi and the chipu chi de la vaccination center de tamer new de call game new de private lege na private che and underlying condition ni mo tam sara tam da malir ra new de vaccine khar game ko vaccine do na ko vaccine che and dose number tan do dose ni wara dose ni che is this last dose na suppose yes ne mana ani koi last dose ra sare any stage complete chila ra ani last dose kya sa the wall automatically fully vaccinated lan thingir and the complete tashin do complete name and chipo chi ya kisi second dose adverse you na ya plus name ne adverse reaction dilan name ne data kya ash ani mena ani ya dikha chini and the adverse reaction no name shine do no name complete name ra ani complete and exit china go back to ni so vaccine registry nanglo la ya patient so yu dil sama thunlir dinya boya so ki ya report also ki standard format chik sure dinal ki sitangya thona apps tila rangcha tora and the wall reports language reports den nem gra de la standard report yure standard report nanglo la covid-19 vaccine output report le tila nem gra create ligra ani de la so ki sajeti tamra juma so ga login chidi so jipo thongur definition tanga test ni tamana test get report name gira and the start date the end date November 1st ne suppose on November 29 but daina chi submit chira and the bu kha thanda bu kha kyang ge wachi ming da lo pomo nationality id number ni de sama thili stel and dose 1 gya yu me yes no chira ni it was reaction susula cha yu me in nanu ne ni dose 2 khazul gya me dose 3 yu na 3 khazul gya me and the last the vaccination status fully partially khati sama thili de do chri